Halid Bešlić. Sad treba to zvijezdi nešto pričati. Ko je svjetska zvijezda? Nije jugoslavijskog bivše, nego svjetska zvijezda. Posle neka razlog zašto volite ili ne volite nekog. Jednostavno volite, ali nekog voli ili ne voli. Tako da on je poprilično cijenjen i voljen u gradu svom. I ne samo u Sarajevu. Narodnjačka zvijezda čiji sjaj ne blijedi već 30 godina, bez problema napunit će svaku dvoranu na prostoru bivše Jugoslavije. I dok svaki pravi intelektualac na Narodnjak gleda što istinskim, što glumljenim prijezirom, na koncert Halida Bešlića doći će bez imala ustezanja i priznati da se vrhunski zabavio. Što to Halid ima, a drugi nemaju. Našli smo se s njim upravo u Sarajevu, ne bismo li otkrili. On nas je kao pravi domaćin poveo k sebi na kafu. Tu mora biti ovaj što radi. Kod njega mi je ključ. Hajde, dobro, hajde popiti kafu, hajde. Snježna večer u Sarajevu. Malo, ovo je vještica, znači, evo baš čaša je tu. Ovo je faktički srce Sarajeva. A vama je moja Romanija gdje se rodio. Tamo sam rodio. Ovo radi jedno 35-40 km. Tu sam rodio, došao ovdje. Evo prvi put sam izišao u Sarajevu, ovdje kod vještice, tu je stajao autobus. Kako je to bilo, koje godine? 66. Vi ste imali onda? Koliko ste godina imali? 14 godina, 8 razred završio osnovnu školu, završio i došao tu u srednju školu. Kao srednjoškolac pjevao je u Kudu Zijad Dizdarević, a prvi novac zarađivao je po sarajevskim kafanama. Tu je stekao neprocjenjivo iskustvo, kaže, a nakon 5-6 godina stigla je i prva ploča, koja ga je lansirala u estradu. A kad ste vi shvatili da ste zvijezda, da vas svugdje znaju? Kad sam Dijamante snimio. Došao sam u Beograd, imao hotel Interconti. Uzmam sobu, ovako desno je recepcija, a lijevo je hol. Ja uzmam sobu, da vidim tamo neko društvo sjedi, nisam primijetio ko je. Kad punim glasom, čovjek pjeva neću Dijamante, pjeva punim glasom. Ja se okrenem, Zdravko Čolić. To je, ajde kažem, onaj prvi moment kad sam rekao, sad Halide, kad Čola pjeva pjesmu, ipak je to. Neću Dijamante,